reka nongere ngusuze mukunzi w'Isumo TV, nizere ko umeze neza cyane, nanjye meze neza cyane. Amakuru yo nagaruka no ku Isumo TV, komezwa n'Isumo TV ubundi ubashe kugenda umenya amakuru yakomeje kugenda yirirwa hano kuri iyi mihanda, ndetse muri football ho amakuru ni menshi cyane, aho abatoza bamwe ari gukomeza kugenda babasha kuba basezererwa n'ama equipe, abandi bakagenda bayinjiramo. Nanone kamubwire ko bijyanye n'abakinnyi nabo bamwe bitangiye kugenda bavugwa ko bamaze kuba basinyira ama equipe nyuma aho ino championnat y'u Rwanda igihugu cyacu ibashe kuba yaterekwaho akadomo. Nanone kamwibutse ko ahangaha rero bya komisiyo rero y'abasifuzi ndetse na Ferwafa nabyo bikomeje kugenda biba ibindi dore ko undi muyobozi nawe yabashe kuba yaterwa akando, nawe ndavuga kubanza gushyirwa hanze. nawe n'umwe mu bayobozi rero bari muri Ferwafa akomeje kugenda nabo bavuga ko bagiye bakora amakosa agiye atandukanye. Byose hano ni ku Isumo TV, komeza ubane natwe, ibindi uze kugenda ubitubaza. Ubundi amakuru menshi nakagaruka hano ku Isumo TV, amakuru meza yizewe, ndetse no gukomeza kugenda ubana n'Isumo TV mu biganiro bigiye bitandukanye komeza kugenda igutegurira. Reka nanone mwibutse ko mu kiganiro cyacu turi kumwe rero na MTC Mijyamahita Contractors and Consultancy Limited, aho ikomeza kugenda ikubwira ngo tugufitiye serivisi zitandukanye z'ubwubatsi. Serivisi yose y'ubwubatsi baza MTC Limited Mijyamahita Contractors and Consultancy Limited maze ibashe kugenda izikugeza. Reka twibutse ko muri serivisi dutanga harimo no kuba twakugezaho ibikoresho kuri chantier yawe cyangwa se kuri site yawe, ukabasha kugenda ububaka ibikoresho usoreza projet yawe kujya. Byose ni kuri 0.8 gatatu kabiri gatandatu gatatu icyenda karindwi icyenda, ukabasha kugenda umera neza cyane. Sasa rero reka twigarukira ku makuru yacu arambuye, aho tugiye gukomeza kugenda dunyarukira kuri iyi nkuru yakomeje kugenda ivugwa kuri uyu mugabo rero wo muri Ferwafa. N'umugabo nawe undi mugabo wo muri Ferwafa rero wakomeje kugenda avugwa ko yamaze kwirukanwa. Mu itangazo rero ryakomeje kugenda rishyirwa ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ahangaha rero umuyobozi wari ushinzwe amarushanwa muri Ferwafa Nzeyimana Felix rero yamaze kuba yahabwa ibaruwa imukura ku nshingano rero no kubera amakosa yakoze ku kibazo cya Rwamagana FC ndetse na Muhanga. Ahangaha rero ni mu ibaruwa ifunguye twe dufitiye kopa. ahangaha umuyobozi mukuru wa Ferwafa Nizeyimana Olivier Mugabo yandikiye Bwana Felix amumenyesha ko yirukanwe burundu ku nshingano. Rero ni ibaruwa dufitiye kopanga ikomeza kugenda ibivuga. Kambasomere bimwe mu bintu biri muri iyi baruwa. Iyi baruwa yandikiwe Bwana Nzeyimana Felix, ni ibaruwa yanditswe rero n'umuyobozi mukuru wa Ferwafa. Ahangaha rero ni ibaruwa yavuze ngo nshingiye ku iteka rya Minisitiri nimero 002 akarongo kaberamye 19 akadomo 20 ryo kuwa 17 z'ukwa gatatu 2020 rishyiraho urutonde rw'amakosa akomeye cyane mu ngingo yaryo ya kabiri, ya gatandatu ndetse n'iya 9. Akaba rero waragize uruhare rugaragara rero mu bikorwa byabaye kugira ngo umukinnyi Mbanza Joshua ukina muri Rwamagana City yandikirwe ko ari ko mu mukino wo kuri 22 z'ukwa gatanu 2022 yahawe ikarita y'umutuku. Kuba muri ibyo rero bikorwa warategetse umusifuzi Tuyisenge Javani ngo ahindure raporo yari yatanze. Rero wakomeje kumusaba gukora indi
indi ngo yongeremo ko umukinnyi rero wavuzwe haruguru yahawe ikarita y'umuhondo ukanamwizeza ko nibicamo uza kumuha ibizaviraho muri muyo wahawe. nyabona birakomeye iby'iyi kesi, biragenda bigwamo abantu benshi cyane kabisa. Reka nkomeze mbasomere ukuntu ino baruwa yari imeze. Ahangaha bivuze ko hari igihombo wari kubikuramo. Ibyo bikaba byarafashije kwemeza ikirego cya AS Muhanga yari yatanze gifite ishingiro nyuma yazo, nk'uko rero byagaragajwe na raporo ya komisiyo ishinzwe amarushanwa muri statement wakoze tariki ya 17 z'ukwa gatandatu 2022. Kuba rero warahimbye inyandiko ndetse ukizeza uwagufashije kumuha igihembo bikaba bigize ikosa rikomeye. Ubuyobozi rero bwa Ferwafa bukaba buguhagaritse burundu ku kazi. Ugira amahoro. Ni mugabo rero Olivier wayanditse, umuyobozi mukuru cyangwa se perezida wa Ferwafa. Murabyumva ko rero ibyo muri Ferwafa byo bikomeje kugenda bihindura isura, aho rero abantu benshi ari gukomeza kugenda nabo batangaho commentaire zabo kugira ngo babashe kuvuga uko nabo bari kugenda babyumva. Byose rero ni hano ku Isumo TV. Reka duhite tunyarukira rero ku nkuru yacu ya kabiri, ivuga ko rero ni inkuru ikomeje kugenda ivuga ku bakinnyi ukuntu bari gukomeza kugenda babasha kuba bavuga ko bagiye basinya amasezerano mu makipe agiye atandukana hano mu Rwanda. Ndetse ndaza kuyivaho mitanyarukira ku nkuru ivuga ku bijyanye n'umutoza George Pasiaho, aho nawe yakomeje kugenda avugwa ko yaba yamaze kuribwa umweyo. Sasa rero hano amakuru agizwe ku isoko ry'igura n'igurishwa, nawe ngiye kugenda nyabanyuramo nihuse cyane. Ahangaha rero ku isoko ry'abakinnyi kamere kuri ekipe ya Bugesera FC. Bugesera FC rero ni ikipe yo mu karere ka Bugesera yageze ku isoko rero, aho yamaze gusinyisha abakinnyi babiri barimo Ishimwe Sale wakinaga ekipe ya Kiyovu Sports ndetse na Nsengayire Shadadi wari kapiteni w'ekipe ya Gicumbi FC. Nihuse cyane rero, si iyi ekipe yonyine iri kugenda ibasha kuba yasinyisha abakinnyi. Kamwibutse ekipe ya Kiyovu Sport rero nayo iri gukomeza kugenda ikorera imbere. Nyuma rero yo gusinyisha abakinnyi babiri bo muri Sudani y'Epfo, nagiye mbababwira uwo bita Shalafu Eldini Shabubu ndetse na Arimano John. Iyi kipe rero kuri ubu bivuga ko yamaze kuba yasinyisha abandi bakinnyi babiri bakina ekipe ya Marines FC. Ariwe myugariro rero wayo w'ibumoso Hakizimana Felicien ndetse na Mugiraneza Flodouard ukina mu kibuga hagati. Kiyovu Sport kandi rero iri mu rugamba rwo kuba yasinyisha umunyezamu mukuru w'ekipe ya Rayon Sport ariwe Kwizera Olivier usoje amasezerano na ekipe ya Rayon Sport. Sasa rero twihuse cyane rero ekipe ya PFC nayo iri gukomeje kugenda ivugwa ku isoko ry'igura n'igurishwa, nubwo ibintu byayo bikora mu ibanga rikomeye, ariko amakuru agenda atugeraho ni nkuko bisanzwe. PFC iri gukomeza kugenda ikubita mu ibanga rikomeye, ntiwapfa kumenya uwo yaguze, gusa biravugwa ko yamaze gusinyisha abakinnyi babiri barimo Ishimwe Fiston wa Marines FC ndetse na myugariro wa AS Kigali Ishimwe Christian, aho buri umwe yasinye imyaka isaga 2. Ni nyuma y'uko kubona Nige na Clement bishobora kugorana kuri uyu myugariro rero atarafata umwanzuro. Bivugwa ko rero iyi kipe yatangiye gutekereza kuri Usengimana Faustin.
ahangaha rero nanone iyi kipe ivuga ko yamaze kuba yakongerera umutoza Adil Aladi Muhammad amasezerano. Bivuga ko rero umwaka utaha izaba ikinisha abanyamahanga. Aho bivuga ko rero yatangiye mu biganiro n'umunyazimbabwe Kama Biliati wari muri Kaizer Chiefs yo muri Afrika y'Epfo, ndetse na Fiston Malala Mayele ukomoka muri DR Congo, nagiye muvuga cyane muri equipe ya Rayon Sport, akaba rero akina equipe ya Young Africans. Reka mbibutse ko ari na top scorer w'igihugu cya Tanzania. Reka mbabwire ko rero uyu Fiston Malala Mayele ari umwe mu bakinnyi anakomeje kugenda ngarukaho, ni top scorer rero hara mu gihugu cya Tanzania. Bivuga rero ko ari nawe equipe ya PFC nayo yatangiye kugenda imunuganuga imushaka cyane. Ahangaha rero nanone kanyarukiye kuri equipe ya Rayon Sport nayo mbabwire bimwe muri gukomeza kugenda bivugwa mu bakinnyi ikomeje gushaka kugenda yasinyisha. Iyi ekipe rero ya Rayon Sport nayo rero ni nyuma yo gusinyisha abakinnyi barimo Iraguha Haji wavuye muri Rutsiro, ndetse na Rafael Osaluwe Orise wavuye muri ekipe ya Bugesera FC, na Hirwa Jean de Dieu wavuye muri Marines FC. Iyi kipe rero ibiganiro bigeze kure n'umusore ukina ku ruhande rw'iburyo yugarira muri Bugesera FC wo bita Mucyo Didier, ku buryo rero isaha n'isaha muraza kumva tubabwiye ko yaba yamaze kuba yasinyira muri ekipe ya Rayon Sport. None kipe kandi iracyerekeje amaso ku bakinnyi barimo Hakizimana Muhajiri, nubwo ibiganiro bikomeje kugenda biba bihagazemo gakeya. Nanone uretse aba bakinnyi bivugwa ko itazakomezanya nabo, n'abatoza rero bakomeje kugenda bivuga ko ekipe ya Rayon Sport yaba yamaze kwinjira. Hari ingingo Christian Umurundi utoza ekipe ya Kiyovu Sport ikaba yabashe nayo kuba yagenda imufata nyuma y'uko itandukanye na George Pasiao ndetse n'umwungiriza we witwa Ferreira. Bose rero ni amakuru no ku Isumo TV. Komeza wibane n'Isumo TV undi ukomeze kugenda umera neza cyane, n'ibiganiro Isumo TV komeza kugenda igutegurira umunsi ku wundi. Ciao ciao, amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe.